ujue utapiga paya kuenda wapi. Wewe kama tunasema viwango vingine vinini ni changement. Alo, nilikuwa hivi, mina badilisha, mina geukia hivi. Ndio banasema autre dimension. Ulikuwa kwa escalier ya kwanza, unapanda ku deuxième escalier. Tunasema alikuwa ku point 0, anapanda ku point 1. Deja pale ana changer statut. Haiko statut tulikuwa tunamuonea kwa ku point 0, ndio tutamuonea ku point 1. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Viwango vingine. Autre dimension. Ulikuwa na tabia ya hivi, alo unachange, ni viwango vingine. Kuko kisio si maombi yako, kama uidirisha mu autre dimension, Mungu hawezi kusikia na kukuona. Il faut kukuwa na teknike na talent tayo expliquer Mungu